Menta kasngi ka khandai tarik ke lalingkot arja arpau sau, ka BJP Meghalaya ka lapdiang buram nyaki rupa khmat na than sora, ha ka jingyalang ka belalong ha ka office ka BJP Shillong. Kini ki balapan yaso sya ka BJP kilong u Dr. Wan Sanbor Elengwi, ba me alam karmalki, bat uba el na than ren tathyang. Lapdiang buram nyaki da kinong yalam ka BJP kenthop uba AL hek, bat kiwei. U Dr. Wan Sanbor Elengwi, uday unong yalam barim ka KSU, ha ka por ba udang let college. Bat ulai so syaka Kongres, bat ulai syak thungkum u General Secretary ka Meghalaya Pradesh Youth Congress, bat gajingwan ya so jong u syaka BJP, kanang penkhalanya kanika parti haka jala. Leader lah ka KSU macam ngade ex General Secretary juga Central Body KSU bagi syok type angkat bagi ba berduduk haka snem haka kuat biaya election ye syok type lang ye no di situ kana dia di ya ka ba ka jingi ye ka jadi pendrio dan saya nak hamnya ko ka KSU kinong yalam di bansya sitong hak ba bangnya bagi di ginong yalam kiba le slem ha ko ka KSU hadu ni syok type di ngalong General Secretary jaga berkeliar Pradesh Youth Congress lukai jadi jalan terlihat. Ngalong Joint Secretary jaga North Eastern Region Indigenous Student Federation sing badan mencuba. Ngalong Presiden juga All India Student Federation. Ngalakit pun kikau iwe sing deh. Kita di sing di Hampau mencuba. Di wilayah yang tibuan KKK hak bede bat ki election belalet ilalong tukat hak arms Alliance for Reconstruction of Backward State ile punya pun katukan ni mencuai di brio job dan ba adon kupang siala tinggal along konvener juga rilu mi front mi penyele ya ke election MP ba Dominic Roblin no country dia tanglah hijab ngada susi ba la kaang leng-leng le pertan re ndon pasigap di jadi ini ti kisni jipor la nang ya ti ngalamu di Bandung ya kan sing mitala katun di snem le kendu teng basam por re mat kapat di kala inti te khadu di kendu de ba hek please sakala mata kasni cum berkhadi man rum no ani inumut masale pan Tenrei macam orang susun haban no kita gilang pang sipan tin haban api si semairang tenrei nasim ya kan kalah dengan lem untuk sini bandung tin sale akan menjong untuk tapir gajing bulan jong presiden aku mau general secretary nasim kan kalah kelanti ban ai gajing kompletit bokit riang yang kini di riang wa pro laingon Bat kejing wan jeng fisya ke parti kena kejing penhe ya kejing kesam jengi kum ke parti. Dan haka eksekutif tim jengi menta. Nipdiang semua bahada kemangi ai kejing tap ketiga wa kraw ni kini kilaingan kirang pak.